Kim gatalana yürü. Koyaş yerden çıkan şapta eylerge kırsın beyrem. Huday doğru şaplandırsın kilgen şapta kurban beyrem. Hayırlı gün kadir dostlar. Beyrem bile var arasında sizni tebrikliyoruz. Гафу етіңіз, Rusça ответим. На сцену для торжественного открытия. На сцену приглашается заместитель руководителя аппарата Совета муфтиев России Ринат Хазрят Абянов. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hürmetli dindaşlar, milletdaşlar, birinchidan şu ulug' majlisda yig'ilishda g'adatincha ruxsat etingiz Qur'on oyatlari bilan boshlab yuborgan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانيك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إله أمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Rabbil Alemin ushbu qilmish izgi Qur'on oyatlarimizni boshimiz xadar zinashin suyukli payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ruhuna anan ahli baytina sahaba kiromlarning ruhuna boshimiz barcha bo'lgan payg'ambarlarning ruhuna ya Rabbil Alemin alhamdulillah robbil alamin alhamdulillah robbil alamin thumma alhamdulillah robbil alamin ya Rabbil Alemin ushbu qilmish izgi Qur'on oyatlarimizning ajr savoblarimizni erishtiramiz. Her kalarımızın boğan etkenlerimizden, ebi babalarımızın, enakız tuğanlarımızın, karandaşlarımızın, dostlarımızın ruhlarına ya Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin, Allah'ın da bizlerin de bu dünyada bilip hem de bilmeyecek ağır yakıtlarına Xudaytala gafuy. Kılan yakşı izgi gamellerine Xudaytala kabul tebeyle. Ya Rabbil Alemin, elhamdülillahi Rabbil Alemin, elhamdülillahi Rabbil Alemin, Ya Rabbil Alemin, ütken kurban bayramlarımızını Xudaytala kabul tebeyle. Ya Rabbil Alemin, şalğan kurbanlarını, okılmış namazlarımızını, kılan dualarımızını, etken tehlillerimizni Xudaytala kabul tebeyle. Ya Rabbil Alemin, şu olur jiyiştirgan kişilerge Ya Rabbil Alemin, yardım etken kişilerge, kilgen kişilerge Xudaytala, onların ailelerine Ya Rabbil Alemin, sağlık, selametlik, tinçlik ver. Bela kazalarından, naşar kişilerden, naşar zamanlardan, naşar hastalardan, hem de naşar jinlerden Xudaytala sakla. Ağrılarını görsetme. Eğer ağrılarını görsetsen, üz rahmetimden Xudaytala öterge nasip eyle. Ya Rabbil Alemin, kilesi de şunday olur, Müslüman bayramlarına Xudaytala sağlıkta, şadlıkta karşılarına nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, sizin aldığı barat turgan yollarına Allah subhanahu wa ta'la'nın ferişleri kanatlarını salsın Ya Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ömürlerimizde hayırlı ötkerip, sonuçlarımızda, sonuç sözlerimiz La ilahe illallah Muhammedun Resulullah olsun. Ahiret gün bitkeş, gamel defterlerimizni yaktan alıp, birgeleşip Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetinden bulup, cennetke kirge Xudaytala nasip eylesin. Ya Rabbil Alemin, elhamdülillahi Rabbil Alemin. اللهم تمم تقصيرنا وتقبل تمامنا واستجب دعانا واغفر احيانا وارحم موتانا يا مولانا الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا وفي القبر المؤنسا وفي القيامه الشافيه ومن النار سترا وحجابا ولجنات رفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين الله اكبر. Hürmetli milletvekiler, ruhsat ediniz sizni Rossiya Muftiler Şurası'nın reisinden Mufti Şeyh Ravil Hazreti isminden Tatar Avtonomiyanın əzasından Ruşan Hazret Abbas ismindən, Məskəv Muftilik ismindən, İldar Hazretdən, Alavudin'dən, Şenkümül'dən təbriklərgə həm də qaynar sələmlərini jitkirəgə. Hürmetli dini qarandaşlarım, Qurban bayram ulu burunğu bayram. Ul şal ғасырларға kirib bizga ürnek bergen bayram. İbrahim aleyhisselam Allah subhanahu wa ta'la'nın emrin alıp üz balasın kurban iterge gitti. Hem de anın ulu İsmail aleyhisselam etin emrin işitip ona riza oldu. İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselam bilen tavga minip tutundular əzirlənirgə. Əlbəttə şübhə yüreklərdə buldu. Şeytan vəsvəsələri buldu. Şeytan alarga iti o qəbih nəşər nərsə qılmaq insanı Allah subhanahu wa ta'la'nı tınlap itməgə şunday xarab halini. Hem de İbrahim aleyhisselam buladı eşitmeyin. Ömür boyu Allah subhanahu wa ta'la'nın yoluna şakırdım. Yaxşılıkka kişilerini şakırdım, örnek görsettim, Allah Teala turunda söyledim. Ama hazırki vakitte Allah subhanahu wa ta'ala bana emir bire. Müşrikler adetin
tekrarlap kılırığa. Ama şu şüpheni o yüreğinde bitirdi. İsmail Aleyhisselam hazır buldu. İbrahim Aleyhisselam'ın kulunda indi bıçak idi. Kulunu gütergen zamanında şu mizgilde Allah Subhanahu wa Ta'ala'nı anı tuktattı. Hem de Cebrail ferişte kurban kıyını getirdi. Hem de Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an'da ayette mina gitmez. İddi de kanı da kurbanın. Ama sizin takvalığı ciddi. Şu bayramda tonla türlü Rusya'nın pişmaklarda şu itini yardım edip miskin, muhtaç kişilerge tarattılar. Huday Teala kabul edip eylesin kurbanlarınızı. Ama min hazır üzge turunda söylerge dileyim. Mında yığılıştı Tatar milletinin oğulları hem de kızları. Bizning tanılgan siyasetçi Sadri Muqsudi aytdi bir vaqtni. Qarab şu milletga kim o'z tarix şansın yo'g'alta. Hem de hurmatli diniy qarindoshlarim, Qurban bayram bizning Tatar milletga da bir güzel örnek bo'ladi. Çünkü her qayoqlarimiz uylab öz üzerine aytırga tiyish. Min dinge hem de milletke kurbanlıkını gidirdim. Öğrenmem mi hem de öğretem mi min balalarını İslam derslerge yürüten mi alardı? Özüm yürüyeyim mi? İslam'ın negizlerini bilen mi? Tatar dilinde söyleyeyim mi? Balalar bilen, onuklar bilen öğrenem mi? Meşitlerge yürüyeyim mi? Medreselerge yürüyeyim mi? Özüm ürüner bulup yeşim mi yeyse yok? Tarihini bilen mi yeyse yok? Gadetlerini saklayayım mı yeyse yok? Min gibi olsa işimde maşarlıkını kurbanlıkka gidiren mi yeyse yok? O sorularga biz cevaplı birge tiyiz. Eğer de biz birden bulsak, eğer de biz bir işini işlesek, eğer de biz özara Tatar millet arada Tatar dilinde söyleşsek, eğer de biz birleşip maturgına meşitlerde saflarını tutursak, bizning milletimizning kelajagi bor ekan. Ani inkar etsek, qo'l silsak, kelajagimiz yo'q, hurmatli qardoshlarım. Şuna göre anın turunda uylayıp İbrahim Aleyhisselam şekilli dinge layık bulayık, dinge aşık bulayık, saf niyetler, saf eşler bile Huday Teala bu dünyada küp bakit yıllar sizge yaşargen nasip eylesin. Hürmetli dini kardeşlerim, Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın karşında hem kayılarımız bulur, hem de cevap tutarız. Allah Subhanahu wa Ta'ala soramaz. Nindi kiyimlerini giydiniz, nindi yurtlarda yaşadınız. O bizden sonra, min sana vakit verdim. Neşiksin vakitini ötkerdin. Min sana canını verdim. Neşik sen bu can bilen, ten bilen kullandın. Min sana gayleni verdim. Sinalarını terbiyeledin mi? Ya ise yok. Şu sınavlarını Allah Subhanahu wa Ta'ala bizge verir. Hürmetli dini kardeşlerim, o izgi bayram bizge güzel örnek bulsun. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın emri, anın sözü bizim işimizde yaşayıp, bizim işlerde görünsün. Hürmetli dini kardeşlerim, kilesi yıllarda şuları birgeleşip, o gurur, burungu, matur bayramlarda karşılarına Huday Teala nasip eylesin. Şin gönülden sizni tebrikliyim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sizin yardımcı, düzenlişi hem de ilhamcı bulsun sizin her izge işlerinizde. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.
Рәхмәт сезгә. Хәзер сәхнәгә Мәскәү шәһәре Үзәк төбәк һәм Чувашстан мөфтие, Россия Федерациясының Иҗтимагый палатасы әгъзасы Айбир хәзрәт Кыргановны чакырабыз. Рәхмәт. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli milletteşler, Moskova şehrinde yaşayan din kardeşler, sizni bugün bu bayramda görüge bir şatman. Rinat Hazretinin bir yürekke ütemli görken vaazı buldu. Dersten de bizning milletni, bizning halkını dinden başka göz aldına getirir mümkün değil. Her vakitte biz dinimizni alda yeritirge tırışkan millet. Hem min yıllar boyuna nindigine izüler, ağır yıllar, salkın jiller bulmasın, milletni millet bularak, bizni Tatar bularak saklap kalıda dinimizin rolü binihaya zor. Elbette başka yaktan da zor işler başkarıldı. Lakin meçitler cimrilip, imamlar attırılıp, üterilip, Kur'anlar yandırılgan zamanlardan sonra en birinci bulup milletimiz meşitlerini tırgızdı, medreselerini yasadı, balalarını okuttu, izgi yolga bastı. Hem üzerinin Tatar ikenligi bilen birge Müslüman ikenligini bir kaçan da unutmadı. Mine şuna göre de bizning milletimizdeki kişiler, alı batır kişilerinin köngülündeki motivatsiyaları, yüreğindeki fikirleri min bu milletin ulu kızı, bu benim tuğan cirim deyip üzün yaratıp yaşayabilir. Kurban Bayramı hayvanlar soyulup kana katırgan bayram. Lakin ul Allah rizalığı için ütele, bir cirde kurban kanı kübrek aksa bendelerinin kanı akmaz diyen. Bugün dünyada nindi fitneli urunlar var. Biz sizin bilen Moskova ortasında bizning milli medeni yüzegimizde bir Türkiye matur mecliske kilip şatlanıp oturabız. Bit bu vakitte nindi urunlarda küp kan kıyılar. Bizim bilen birge Donetsk şehrinden de kilgen müftiyimiz de konaktaylı. O da bir söz eytir. Anda da bir 50 binden artık din kardeşlerimiz yaşayıp hazır soğuş astında, kaygı hasret astında anda meçitlerine de kupullarına bombalar deyip balaları da bilen birge nişlerimiz iken, nişik kışını üterimiz iken deyip 21. asırda bizning kürşigine tilemizde kaygıza bulgan urunlar var. Allah subhanahu wa ta'ala bizning devletimizni tinchlikda saklasaydı. Kilecekte de iminlik bilen, milletler arası, halk arası dostluğu bilen, izgilik bilen hayırlı şartlıklı günlerini kilecekte de görüge nasip etseydi. Bugünkü meclisini kurgan kardeşlerimizge elbette rahmetimizni bildiririz. Kurbanlarınız kabul olsun. Hem bu binada yanadan din bilen birge mundimatur hizmetlerini başkarılığınızga da Allah Teala ecirlerin birsin, siyinip, şatlanıp, yaşarga barımızga nasip olsun, bayram bilesin. Рахуйтесь, Рушала Тагайта. На сцену приглашаем члена Президиума Совета автономии региональной татарской национальной культурной автономии города Москвы Дамира Сирождинова. Прошу. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Исәнмесез. Очень приятно в этом татарском культурном центре вновь слышать Коран, поздравления наших духовных лидеров. Наконец-то, в общем-то, после долгого периода в этот дом вновь вернулись
именно праздник Курбан-Байрам. Я надеюсь, что мы будем и отмечать здесь и светлый праздник Рамазан. Это все-таки наши традиции татар. Позвольте от имени Президиума региональной общественной организации Татарской национальной культурной автономии города Москвы поприветствовать вас здесь. Особенно поблагодарить инициатора этого мероприятия, татарского активиста и общественного деятеля Гаяра Искандярова, который, в общем-то, можно сказать, организовал, пригласил вас сюда. Надеюсь, эта традиция будет продолжена. Приятно было слышать выступления наших священнослужителей, которые рассказали о празднике. Как я уже говорил, эту традицию мы, надеемся, будем продолжать все вместе. Сейчас будет, видимо, небольшой концерт, потом угощение, плов жертвенного животного, барана, который здесь пожертвовали. Я думаю, Гаяр Искандяров более подробно расскажет о тех, кто здесь участвовал в этом. Рахмат. Не забывайте. Рахмет сізге. Әзір сәхнәгә Müslüman халыклары үстерү фонды җитәкчесе Гаяр Искәндәровны чакырабыз. Гаяр рәхмәт. Bismillahirrahmanirrahim. Бик зур рәхмәт сезгә килгән өчен, җыелган өчен монда. Рәхмәт безнең имамларга, безнең сорауларга килделәр. Рәхмәт татар мәдәни үзәгенә, кайсы менә шул безнең җыелышны оештырды бу урында. Рәхмәт Курбан чалучы кешеләргә дә, аларның исемнәрен мин әйтәлмим, аларга савабы күбрәк булсын дип. Рәхмәт тагын да кем үз садакасын да шул менә байрамны уздырыр өчен берделәр. Рәхмәт шул кешеләргә, кайсылары килделәр монда безгә ярдәм иттеләр. Артистларга, кайсылары монда башка чыгыш ясарлар. Бөтенесенә бик зур рәхмәт. Мин шуны әйткәм ки, значит, бу безнең халык мәҗлесе була. Халык мәҗлесе. Халык иштырган акчаларны үз көче белән иштырган мәҗлес. Ни өчен безгә кирәк йылышырга? Без бергә сөйләшергә, бергә йылышырга. Безнең халык бит хәзер белгән. Biz үзебез бер кунаклар да зәйдәле, шул карындашларга да йөрибез. Шул яңа әдәт булсын дип шунда. Бу йортта, бу безнең татар йортыбызда ешрак йылышырга насип булсын дип менә шуны без уздырабыз. Тагын да әйтәсе килә, 15 октябрьдә менә хәтер көн узды. Казанны алган көне рус армиясы белән күп манда курбаннар булып, татар халыгы, күп халык бетте анда шунда. Кем өчен бу курбаннар? Ике яктан дөрестән әйткәндә татарлар иде. Рус ягыннан да, Казан ягыннан да, ике яктан. И шул халыгыбыз бетә бара. Шул вакытларда күрәсезме, менә татарларга каршы сугыша баралар. Үзебезне бетерәбез. Менә шул традицияны бетерергә кирәк, ничектер. Токтатырга кирәк. Үзебезгә кол күтәрмик инде. Ничек булса бергәләшеп, ярдәм иттек, бергә сөйләшеп, киңәшеп, бөтен эшләребезне алып барырга насип булсын. Шуның өчен тырышырга кирәк. Күрәсезме, менә бу йортта без йылышабыз, 100 еллык йорт инде монда. Безгә ул бирелгән яхшы кеше, ярдәмле кешедән, Асудулла әфәндидән, безгә мөселманнар монда көч куйдылар. Шул йортта да безгә кирәк тынычлыкта торырга ничектер. Ничектер өйрәнергә кирәк, бу йортка күбрәк китерергә. Әзрәк шул йорттан алырга. Үзебезнең бу бит үзебезнең йортыбыз. Үзебезнең йортыбыздан безгә алып торырга ярамый. Монда күбәйтергә кирәк кешебезне. Халык безгә монда йөрсен. Байрамнар узсыннар күп кенә. Әле тагын да әйткәм кили, ноябрь айында 110 ел тула безнең теге Мәскәү мәчетенә җибәрелгән мәчеткә.
Күпме безнең менә без анда йөрүдек, күпме ата-аналарыбызны, якын кардәшләребезне, бабаларыбызны күпме шул мәчет яныннан без узаттык. Ул мәчет дә бит безнең менә культураны, мәдәниятне дә күтәрде. Билетлар да сатылды, китаплар да китапларын беренче кадрисаннан алдык мәчет яныннан. Үзгә урыннар юк иде. Шулай ук мәчет дәрәҗәсе безнең алдыбызда югары булсын дип. Халыкны керек дингә китерергә күбрәк. Менә бик яхшы менә әле эшли башладык ресторанда менә шул заман әле аракы сату, аракы ичү бетерде инде. Иншалла киләчәктә хәлал ресторан ясарбыз аннан. Шунда булыр татар мәҗлесләрен яхшы гына уздырырга, йылышырга ешрак кирәк безгә. Шуның өчен мин сезне шунда шул эшкә чакырам, бергәләшеп бүтән эшләребезне насип булсын эшләргә. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт Бизур. Ниһаять, сәхнәгә ерактан килгән кунагыбызны чакырабыз. Донец Халык Республикасының 3 секунд. Я пояснили просто, да, будет Кайлуровичем, да, председатель президиума Татарской культурной автономии. Я просто... Нет такого. Как? Нет такого? Нет, пока это не официально. Вот это мероприятие за счет нас. Это мероприятие народное. Народное, да. Да. Я просто маленькое пояснение сделаю, Гайрабы. Ну, без не разрушили мечеть, а строим. Это разные вещи. Гайрабы, вы придите, посмотрите. Когда выстроится? А можно я скажу, потом я вас приглашу? Давайте я вас приглашу. Давайте, вы хотите сказать слово? Пожалуйста, я представляю. Я вашими словами не буду объясняться, я сама скажу. Вы хотите говорить? Я спросила, когда это будет? В 2015 году у нас приезжал буквально президент, у нас приезжал Хуснуллин, то есть буквально это было 3 дня назад. 3 дня назад они посещали мечеть, она, в общем-то, вводится в строй, и скоро там будет тепло. Мы всех вас приглашаем, следующий будет обзорная там экскурсия, поэтому не беспокойтесь, будет выстроено от начала до конца и лучше. Я вот хочу даже к Альбер Хазрату обратиться, вот такой вопрос. Если, например, что-то улучшается, это же возможно по Корану, правильно? Это же наоборот. Я хотел буквально вот внести маленькую ясность. Построим, субханаллах, всех, не будем никого делить, вот у нас и Альбер Хазрат, и Рушат Хазрат, и Абьянов наш Хазрат, все будет субханаллах хорошо, Гайраба, не беспокойтесь. Ағалар әйтен, ниһаят, ерактан килгән кунагыбызны сәхнәгә чакырам. Донец Халык Республикасының мөфтие Ринат Хәзрәт Айсин. Рәхмәт. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhterem aziz kardeşlerim. Birinci şol ozgan Kurban Bayramı bilen tebrik eten katnaşan şol hayırlı dualarda. Hem de kurban çalgıçılarına da bitmez rahmet bereketini Allah Teala yağdırsaydı. Şol alarının kurbanları bizge sebep olan görüşürge. Bugün görüşürge. Allah subhanahu teala bütün mahlukatını yaratkandan so'ng yaratgan kişilerini şol bütün mahlukat yılgın zeminde meydanında bir türküm kişiler ayrım baskanlar müracaat kılalar. Allah Teala sırrı ne tilisiz? Tigiler şol türküm cevap verer. Ya Allah, biz tilimiz tubanlıkны saklarga. Allah Teala min razı buldum. Kimde kim tubanlıkны saklasa, hatta bitmez rahmet bereketlerin yağdırır. Kim tubanlıkның giplerini işte, min de anın bile giplerini, belirgen giplerini üzerim.
Şunu muhterem aziz kardeşlerim unutmayız. Aramızga Tatarlar arasında şulay da gitken yavuzluklar, sözler, işler, karşı kilüler, alar şondini naşar kallar, aramızga Allah Teala'ya rahmeti bile korusun bizi. Perdesin salıp diye saklasın şondini naşar kallardan. Bizning yaklarda mana hozir soğuş bara, yaş kızlar, babaylar, malaylar, balalar, şulay herken mir degan söz yoktur. Mir yoktur, ma'nasi yoktur. Kan tügüler, şimdi kallar, afetli kallar, şimdi böyle kazalardan Allah Teala şu Rusya devletini saklasaydı, bizim milletimizni de saklasaydı, bütün Rusya'da yaşayan milletlerini de, bütün ümmetlerden boğulan halkını da Allah Teala saklasaydı. Hazır sizin Rusya olmasaydı biz aşarlaydı diye, tuzsuz aşarlaydı. Allah sözün devletimizge Allah Teala rahmet. Bani bir şeyinki Allah'ın dostunu sözü. Hatta manyalar şılay kilediler işlerge. No, hatta Allah Teala, Allah'ın dostu, avliyatın sözünü atarız. Min kıskantıp kınatem. Hatta Allah kilediler manışlay işlerge, Ukrayna'da. Allah Teala Rusya'nın devletinin başlığının kolu bile ayağını katardı. Şunu iste düşürürüz, isizge düşürürüz. Min oylayayım o kişi bilgen bu sizin devlet başlığı bütün dünyada ulaşenyalarına, şunun için birliyatlarına apora olur. Bizning ilimizde kimden sırama bizden olsaydı yüzge soğuşta olmasın. Ni tilekleri Allah Teala belekazlarını kaçırsaydı. Min yüzüm bir yağım Gorkovski, ikinci yağım Kazanski. Sergatski rayonundan Alim yağı, Diyem yağı, Katuşki rayonundan kazandım. Min şimdi tilekim buradan miniki yaştan birli tartılırga mini Kazan var, Moskva var, Ufa var, bizning xalq bilan ilimtada bo'lurga, inşallah hazır Nalbir Hazret bilan idovurda niteki yasadık Moskva xalq bilan dinimizni başlıkları bilan da beyleniriz inşallah. Kazan bilan da hazır bizde devletimizde ayak iskelinden başta hazır Donetsk Respublikası'nda, Lugansk'da, Novorossiya'da Allah koşsa muhtiyatını kırıpsa kulturuna da Allah Teala nasip eylese terbiyesini müpteda oluruz. Kazan da Moskva'da. Kazan olsa da Kazan da gerek Moskva'dan bütün nefse Moskva'dan gelir. Bütün jiller Moskva'dan gelir. Şunun için Moskva bizge görüşürüz inşallah. Gelecek vakitlarda bizde yerlilarda, biyilerde belki görürsünüz de bizim biyimizlerde. Şu kulturlarımızda niçin biz sakladık anda. Bu tamamlayayım, vakitini ozdurmayayım. Allah Teala şu herkesinizga sağlık selametlik nasip etsin. Ailede şu fitnalı nesnelerini Allah Teala vermesin. Ailenin de içinde, iyi halk arasında olmasın. Her vakit Tatarlar mindi olsa şimdi darlar mı çiftliğe birbirine gıtkıçlar gibi verilmesin. Biz bir millet, şunu millet iske düşürge gerek. Eğer de biz tumanlık misafirlik, biz millet. Bir kişi bile söyleşkende sen yakaya, tine. Nereden tuş kirayından birisi, andan diye, bu oğlumuzun arasında, belki biz tumandan. Şahin için saklıyız inşallah, bizde de tumanlıkını da, iyi Tatar milletinde yakşılık bile birbirimizge yakşılık kılmasak, millet de taralır da biterdi. Manikadır vakitte dilimiz niçin taraldı? Dilimiz taraldı, yani Rusya'da var kısmı kayberi yerlerinde
Tatar imamları yok, Kırgınıyla. Yarısı, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Büyük zor rahmet barcha şükür yasagan qonaqlarımızga. Hazır kadir dostlar, sizge biz bayram konsertimizni bo'lak etamiz, rahatlanib boramiz da tinglaymiz. Sahnaga biz hazır Bağlar ansamblini chaqiramiz. Ansamblning ismi Shodliq. Onun yetakchisi Tataristonning atqazilgan madaniyat xizmatkari Zamzamiya Saxovuddinova. Shodliq ansambli Moskva kompozitori Sayar Habibullinning bilan bayramga yozgan eserini boshqara. Eserning ismi Muborak bo'lsin. Hazır dostlarım, gafur ediniz. Mene konsert barışında men yüzleşte Tatarcha söylerim, qaysi bir sözlerini Rusçada aytırmayam. Gafur edinem sizden. Hazır bizde Moskvada uzak yıllar indi bir motor ansambl var. Ansambl Duhovной muziki Medina. Onun artistleri bilen siz tanışın. Onun yetakçisi Россия Federasyası'nın hem Tataristan Respublikası'nın atqazangan artistkası
Nailә Патекова җитәкчелек итә. Менә каршы алыгыз, алкышларга күмегез дусларым. Ансамбль духовной музыки Медина. Ассаламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Без бик шатбыз сезнең белән бергә күрешергә, безнең бәйрәмебезне бергәләп үткәрергә. Корбан бәйрәме белән сезне безнең беренче мөнәҗәтебез Корбан бәйрәменә багышланган. Ул дип Әс-салату дип атала. Әс-салату аля-наби. Этот мунаджат о 25 пророках, об именах 25 пророков, упоминаемых в нашем священном Корбан Кариме. И ансамбль едино представлен Наиля Ибраева, Нурия Мухамеджанова, Розочка Ананиева. Allah күрсәткән пәйгамбәрләрен җибәргән, Коръәндә алар егерме биш исемнәрен белергә тиеш. Адам, Идрис, Нух, Салих, Ибраһим, Лут, Исмаил, Исхак, Яқуб, Юсуф, Айюб, Шуайб, Муса, Һарун, Зулкифли, Дауд, Сулейман, Яса, Юнус, Хәзер үзебезнең репертуарыбыздан Мәскәүләргә багышлап үзебезнең җырыбызны тәкъдим итәбез. Назифа Каримованың сүзләре бергә булыйк. Мәскәүләр турында. Я хочу сказать, что занимаемся мы с ансамблем «Едино» уже с 2005
2006 года. Наши девочки взрослеют, выходят замуж, рожают детей. И очень приятно, что сегодня вот у нас новый состав, вернутся и другие наши девушки уже с 2 детьми Аллах Берса. И хотим еще раз напомнить, что в ансамбле «Медина» мы приглашаем девушек вот с 16 до 30 лет. Если у вас есть такие талантливые девушки, постарше, можно и постарше, мы омолодим. И потом у нас все девушки в Медине выходят замуж. Это уже как, альхамдулилля, это уже как вот, потому что мы, наверное, поем такие произведения. И детская группа Медины, вот после нас выступят девочки, тоже, пожалуйста, приходите с 5 и до 13 лет на Леверса. Телефон в татарский центр есть, в объявлении тоже есть. Ну а сейчас Берге Булык. Клим, давайте. Безден туған ел, майданына бақма, тоқтар Зур рахмат. Ансамбль Медина. Күбрәк дәрәҗәләр шунда байракны саулык акыллык динник үзегезгә бирсен. Мне про Медину целый год пришел. Вот. Уже как только Медина выходит, я и говорю, это нравственность нашей эстрады. Буквально. Поэтому я хочу сказать, нет, не звездой хочу я вас назвать, которая далека и светит только ночью, а солнышком земным, что может излучать тепло и свет в сердца и наши очи. Пусть в вашем доме будет лад, и детский смех, тепло и свет. Пусть каждый гость будет рад, большой и малый человек. А вот вам еще на добре все построено, вот такой я стих раскинул. Силу добра нельзя измерить, как и дары Аллаха на земле. Мой юный друг, ты должен верить, такая сила есть в тебе. К земле татары, к земле башкиры, к земле российских хлебороб. Иначе в этом бетонном мире собьемся истинных дорог. Без земли мы бомжи, товарищи.
Alkışlarla kümemiz dostlarım. Medina ansambli. Naile Fatihova. Hazır dostlarım, Naile Fatihova'nın ansambl başında studiyası, balalar studiyası var. Her balalar studiyası sizge üzlerinin motor jırlarını başkaralar. Сәхнәгә шакырам Аиша Валитова һәм Амина Валитова. Приветствуем! Кызлар, микрофонға басыңыз. Они исполнят песню, которую я написала для них, на слова Дили Булгаковой. Рәхмәт яусын. Naile Fatihova muzikası Dile Bulgakova sizlere rahmet yavsun. Rahmet bizler. Rahmet Allah'a. Rahmet sizge. Konsertimiz devam eder. Hazır Başkırsan kompozitori Azatov'ның motoruna bir жырын var. Жырның ismi Туған Явым. Sizden алдыңызда Красота спасет мир деген фестивальның дипломанткасы Фәурия Саяхова қаршы алыңыз.
Фәурия Саяхова, рәхмәт сеңлем. Сәхнәдә Россия Федерациясының Язучылар союзы әгъзасы Фәрит Фәрисович Фәрисов. Фәрит Фәрисович шигырен. Не за меня, мы ждем. Восьмое чудо света. Красивые сады Семирамиды, а в Эфесе храм Артемиды, Колосс Ростовский, в Галикарнасе мавзолей, статую Зевса и маяк Александрийский. Про 7 чудес предание знает каждый, но лишь одно из них дожило сквозь века тщеславных фараонов. Прославляет народ Египта. Думаю, что не навсегда. Забыли люди, что дано им свыше. Про Тору, Библию, Евангелие, учения, листы, пришествие пророков. Это ли не чудо? Каабы свет и стена плача лик. Вот чудо, люди, мы едины. Наш Бог один. Как направление игра. И первых мусульман не просто так спасли христиане. Мальчишке пятилетним монах Бакира пророка разглядел. Но в мире есть такое чудо, чудо из чудес. Коран неспослан, книга книг священных. Ее донес до нас Мухаммед, милость для миров. Всевышнему идем дорогой торной, жить с верой в душе. Вот наш удел. Ахмада слышу голос в час моления. Про 7 чудес прозрение мне дает. Я понял, разве не чудесней всех этих полусказочных чудес младенца первый крик, и вы летите от счастья, задыхаясь до небес. Что может быть прекрасней в мире песен мамы, в ночной тиши склонившись над тобой? И с белою березкой не сравнится Семирамиды сад, парящий над землей. Улыбки моей милой разве может быть прекрасней Мадонны, улыбающийся лик? Огромных мавзолеев нам дороже заросший холмик над могилами родных. Прошу вас, оглянитесь, чудо рядом, рассвета луч и огненный закат, морской прибой и пенных волн громада, ребенка смех и победители на Красной площади парад. Поймите и поверьте, всех чудесней поутру пробежаться по росе. Вся наша жизнь — восьмое чудо света.
yerden gülse balama tuğanın isen görsün tanlıklanasın bulsun rahmet Xudayım sina sen bilgen muhabbet minem jillar minem rahmet sen bilgen sağlık termek kişilerge zinhar bulak sen bilgen muhabbet minem jillar minem rahmet sen bilgen sağlık termek kişilerge zinhar bulak sen bilgen muhabbet minem jillar minem rahmet sen bilgen sağlık termek kişilerge zinhar bulak rahmet Xudayım sina sen bolarсың oyunda bayramlar sizin мәңгі бірге болар мәңгі бірге тұрар Зора Вахина. Рахметсіздер, әзір сіздің алдыңызда біздің өр-яңа сып-свеж бір коллективіміз. Қаршалығыз достарым, сіздің алдыңызда вокаль ансамблі, ансамбльдің исмі Мирас деп аталады. Мирас нәрсе екенін барыңызда білесіз. Сәттіңіз? Олар сізге татар халық жыры башқаралар. Татар халық жыры ерсейт біздің урамдарда. Қаршалығыз Мирас ансамблі. Наследие, правильно.
Мирас ансамблі. Мирас ансамблінің оркестрі Индира Сагдеева. Индира Сагдеева. Рәхмәт, алғыштармен ұзатымыз, алғыштармен ұзатымыз. Артистларға көңіл болады, көңілдері бітәрін кетер. Қазір сізге Мансур Музафаровның бик матур бір романсын тыңларыз. Мансур Музафаров музыкасы жиле жиғанда, сіздің алдыңызда халықара конкурстары лауреаты Зульфия Хабибулаева, рояль партиясын алып бара Жәмилә Сагирова. Зульфия Хабибулаева. Рәхмәт, сәхнәгә яңадан Россия Федерациясының язучылар әгзәсез Әлил Борисович Борисов. Рәхмәт етегез. Перед тем, как выступать, я хотел сказать большое-большое спасибо Марату Софиуллину и Альфие Галимовой, которые вот подготовили такой великолепный концерт. Давайте их похлопаем, они прям... Большое вам спасибо. У них возник спор про года. Одна говорит, я очень молодая буду всегда, это говорит Альфия. А Марат говорит, а я уже вот для вас как раз, чтобы вы не спорили по поводу годов, как раз вот это стихотворение. Стихотворение называется «Года». От чисел круглых кругом голова. Пред числами с нолями преклоняюсь. 100 тысяч миллиардов лишь слова. Как можно столько сосчитать? Я удивляюсь. Ведь мне для жизни хватит только 300, ну 1000 для денег и для слов. По пальцам посчитать, на что я годен, чуть меньше цифры то, на что готов. Нет, понял. Мне для жизни хватит 100, не надо больше лишь другого, друзей и сил, чтобы знать, что неспроста пришел я в этот мир свое промолвить слово. 100 лет прожить, вот это был бы подвиг, 100 дел хороших сделать. Ты герой, но я прожил всего половину. Мои дела не высятся горой.
Когда нам было 10, нам казалось, что жизнь осталась долго впереди, и все плохое в темной комнате осталось. И жизнь счастливой сказкой пролетит. Когда нам 20, мы уже мудрее, цель выбрали и смело к ней идем. Вот только что-то мамы наши постарели, но нам ведь некогда. Жизнь так и бьет ключом. А в 30 вот где блаженство жизни. Иисусу, кстати, было 33. Уже все знаешь, и детей чему-то учишь, хотя чему-то учат и они. Вот 40. Уже ты мудр, степенен, уже и дочки превратились в матерей, уже шалит здоровье понемногу, и ночью плохо спишь от суетности дней. Что будет дальше, я пока не знаю. Я весь в трудах, я весь в делах. Признаться, в 50 себя не представлял я, молился и просил: не брось меня, Аллах. С нулем 5, вот пока итог. Но сердце также неуемно бьется, еще не все я совершил, что так хотел. Но есть за что страдать и с чем бороться. Я наблюдаю за судьбой земли, любовь друзей в себе я ощущаю. И все, что в глубине, и что вдали, я с опытом разумным принимаю. В 15 нас учили понимать законы жизни, в 30 быть собою, веление неба, в 40 почитать, 5-0, и сердцу подчиниться воле. А вот что в Тибете говорят. Вот в 20 мы похожи петухи. Мы как павлины с яркими хвостами. Других не видим, к их словам глухи. Умны, красивые. Так решили сами. Лет в 30 мы похожи на волков, мы словно вставим, злимся, рвем и мечем, и думаем, что целый мир таков. И только дракой лучше жизнь мы обеспечим. Лишь к 40 избранники поймут, что лишь верблюд спокойный и благороден, без сна и без воды. Он тяжкий труд несет по жизни и судьбе угоден. Ему Всевышним благостно дано отцам и матерям служить опорой, детей растить, примером внукам быть в помощи, надежным и скорым. Не всем дано быть мудрым, даже в 60. Познать искусство, подружиться с веком, божественные истины принять и стать благочестивым человеком, понять, стать личностью. Вот смысл жизни. И повторять: будь внимательнее к мыслям, будь внимательнее к словам, будь внимательнее к поступкам, будь внимательнее к делам. Словом станут наши мысли, а поступками дела. Из поступков вырастает наш характер и судьба. В каждом слове, в каждом шаге, людям всем неси добро. Зло не сможет поселиться в доме, где живет добро. Помни то, что бумерангом возвращается к нам зло. Точно так же бумерангом возвращается добро. Rüstem Yaxin muzikası, ko'zlarim tiksini izlayar. Jırlı Hamisa Husayinova, rayonda Jamila Sagirova. Qarshi olamiz.
Kaderli dostlar, hazır sizin karşınızda vokal duet Zülfiye Habibullayeva hem Rafik Valitov жырлайт Монлану. Çeşitleri tavalar. Unsuz jırlar, lakin jırlama. Sima kolayımdan bizim tavalar. Min bulmanam, şanım bulmanam. Song
Kadir dostlar, mine biz ilk uzaklılar berdi. Big motor kazak kompozitorlarının jırlarını tatarsa jırlıyız. Siz yaratıldınız, eliler turuna jırına kaldayak muzikası Kayırbek sözlerine enime. Bu jırını sizge üzünşe leyitip, yaratıp başkara halkara konkurslar diplomandı. Azat Şakirov, karşılamak dostlarım. Sensiz kılımızda öğrenmedim. Anime.
Şakirov Azat. Qadrli aramadınız məni? Rəhmət mənə şu sizlərinizə yüksəkdən bizə bildirmək. Qadrli dostlarım, mənə şərq illərində Qurban bayramlarının büyük zorlarımızdır. Maturidir. Hindistan illərində, başqa illərdə jırlar, büyülər, bizden bugün konsertdə büyülər küp yok. Əmlə biz sizə Hindistanda Qurban bayramı iski alıb, sizin itibarınızda da biz Hind xalq büyüyü təqdim edəmiz. Rəhətlənib qararız, bir yerdə də yarın şırmışımda Hindistanca. Sizin adınızda Vəliyə Zaripova, o sizə Hind xalq büyüyü başqarar. İngiliz Türklərimiz. Qadrli dostlar, hozir sizning uchun jırlı Ruslan Kopkayev, Oq qo'yin.
Dostlarım, tamam. Şöyle, çek. Alkışlara tümürüz dostlarım, tümürüz. Rahmet. Ben dostlarım kafalanmağız bir de ahırına geçişemiz indi. Hazır sizin adınızda yaş başkarışı. Uzgan yıl Tatqazanda uzdırıladırған Tatar Мұңы фестивалінде, конкурсында дипломға лайықты болған жыршы қызымыз, қаршаларыз Татар Мұңы конкурсы дипломанткасы Әлфия Шәрипова қаршаларыз. Әлфия, Әлфия сізге Татар халық жыры башқара мәтрүшкәләр. Матюшка,
Михаил Дамбер, Матурша, Рүстем, рәхмәт. Сеңдәрем. Рүстем Ефимнің Гамир Насри сүздерін жазған бик матур. Иң матур романстарынан да матур деп ойлаймын бұл романсны. Романстың исме «Күңелемдә яз». Башкара халыкара конкурстары лауреаты Найля Бисмәтова. Проект партиясын алып бара Жәмилә Стагирова. Alkışlar kimimiz dostlarım? Kadir dostlarım, buna hazır bir tantanalı vakit. Мен сәхнеге Гая Салевич Ямбаевны шақырамын. Гая Салевич, сәхнеге келіңіз, пожалуйста. Гая Салевична bir ансамбль hazır әйдәмеліңіз. Hazır şakram sahneге şulay Zülfiye Habibullayeva'na. Берем. Zülfiye Habibullayeva'na hem Найля Бисмәтованы. Гая Салевична уртама басыңыз да, әйтәшек сүзіңізді әйтергә тырышыңыз. Ассаламу алейкум, қадірлі достарым, ислам достарым. Bayramdan sizni, Kurban Bayramdan yerler için. Так, автономия татар Юго-Восточного округа по ходатайству перед префектом Юго-Восточного округа, перед префектом Золотом Владимирович решили наградить с медалью. А, вот сидишь, что ли, Фомочка? А фамилия ваша, видите? Bilmişsiniz tabii. Eğitim hazır, eğitim Бисмәтованы. Значит, так. Награждается. Да, награждается Бисмәтова Найля Габдуллина. Медалью за доблестный труд.
Подержи, куда ты ходишь, что я не знаю. Видать, за доблестный труд. Alkışlar, alkışlar, isterim alkışlar. Rahmet. Rahmet. Bir hazır mı? Документы. İkincisi Хабибулаева Зульфия Темирбекова, да? da şuna şöyle Медаль Qadarga dese Gayaz Aliyevich Kıttadır. Айтек битинде префект Юго-Восточная управа. Давлением федеральное, Rəhmət dostlarım, dağın bir qabat alqışlara kibiriz. Rastavец нашей талантливой девушек. Рахмет, biz рахмет, музыка. Alkışlar, dostlarım. Kadir dostlarım, mine bizning konsertimiz azagına da kelip жетті. Mine sahnede olgan artistlarimizning familiyalari tağın bir qavat aytib shirin, esingizde qaldırınız, yaratıp kalgan sizlerді deb o'ylayman. Nayla Ismatova, alkışlar. Amisa Hüseyinova, Zülfiya Habibullayeva, Fevriye Sayakova, Alfiya Sharipova, Татарстанның атказанның артисткасы Флора Ватина, Рафик Галитов. Поклонник и аплодисменты. Ильдар Шигапов.
Kadir isterim, sizge bir zor rahmetine şoy muhatır edip, azağına kadar uzun konsept tınlagan için bizge bir gerek etmeli sizin yüzlerin, matır yüzlerinizini, alkışlarınızı işitü. Hazır dostlarım, siz mene çıkıp, rahatlanıp, üsteler ardına oturup, kır anlaşları aşarsınız, değil mi? Sağ olunuz, hoşçakalın dostlarım. Поздравляю. Вы снимаете, да? Только Я что-то хочу. Пойди сядешь, наверное? раз у меня приборн бар, утро. А сюда уже не поместите. Сюда только идите. Ля, помойте садись. Приборн бар. А может вытащить? Вот сюда, на угол хотя бы. Ага, да, да. Поздравляю. Настоящий мою край. Похоже. Что вы нас не приглашаете в наши эти? Ваши какие-то мероприятия? Бадню. Все спокойно, да. Узанда. Узанда тогда. Подоконник у нас иди сюда. Давай сюда. Да, конечно.
geldi o içeri. O içeri geldi. Очень вкусный. Очень вкусный.
Вообще, Али.
иначе. Халық демократик ватан фиркасының лидері. Бүгін бек матур бәйрәм болды, мына Құрбан айтына жиылған зор концерт болды, сыйлады, Кайыр әфәнді, Лау білән сыйладылар, Шәйрәр әскер бек матур болды. Әйтәсім килә берде, тарих келгенләре де Донбастан, Улла, Müftü Elbir Hazret Kraganov da buldu. Anam Cimerilgen Meşrik'ten kilgenleriydi. Silediler, battadılar. Bu bilgiler bizden halkın birlemliği birga yaşırga gerek. Bana biz 21 sentyabrda uyushtirganlik so'nggi temaga siylashuv var Moskva xotin-qizlarida problemalar. Mana shu masala bo'yicha jilg'ani siylashgan edik. Global 30ga yaqin xotin-qizlar kelgan vaqtda. Bu millionlik Moskvaga 30 xotinlardan yo'q degan so'z. Bizlarga qarshilar. Mana o'zimiz saqlaymiz ekan. Yaşayımız iken, bana bağlarını, onuklarını okuturga gerek, bala bakçaları açarga gerek, mektepler açtırga gerek, mektepler olmasa bir klas açtırga gerek. Bu anın için bir kişi işleyalım, cilan kılam, yılışıp serge bular. Ben sol turda sileşilerine buradayız. Ondan sonra kızlarımız, yigitlerimiz kiyaga çıkalar, Rus Yahudilerine, onların bağları tutar. Ben şu bağlarına Tatarça isimler bilgiye gerekli. O vakit onlar Tatar'a karşı işlemezler. Скажите, пожалуйста, несколько слов. В честь какого праздника? Сегодня у нас большой праздник. В доме Асадуллаева собрались татары всей Москвы. Большой Курбан, который объединяет весь наш народ. Здесь общими усилиями Дом Асадуллаева, Фонд развития мусульманских народов, просто кишляр, просто люди пришли своими усилиями, сделали большой праздник. Выступили муллы, сказали добрые слова. Здесь не остался и Донецк в стороне. Мулла из Донецка приехал, рассказал, какие проблемы у них. Мы все татары солидарны, мы всегда должны быть дружными. И спасибо большое за такой хороший праздник. Пусть это станет хорошей традицией и будет примером для всех татар. Спасибо огромное. Хорошо, спасибо.